Ndagusuje ni amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda naho ngiye nitwa Bonviva. Uyu munsi hakaba haba ibitero bikomeye bya drone ndetse n'ibisasu ku cyambu cya Fujairah aho ni muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu. Ibi ngibi bikaba byatumye haba umuriro mwinshi hafi y'ahantu hoherezwa petrole. Hakaba hari kandi n'igisasu cyaguye hafi ya ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Baghdad aho ni mu gihugu cya Iraq, ni mu gihe intambara aho igikomeje gukwirakwira hirya no hino mu turere. Leta ya Amerika iyobowe na Donald Trump yatangaje ko ingabo zayo zagabye ibitero bikomeye ku kirwa cya Karg aho ni mu gihugu cya Iran. Iki kirwa kikaba ari ingenzi cyane kuko akaba ari naho Iran yohereza 90% bya petroli yayo ku isi. Gusa ibi bikimara kuba, Iran yahise ivuga ko izihorera ku nyungu za Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bishyigikiye mu karere. Ibiciro bya petroli ku isi bikaba byatangiye kuzamuka kubera iyi ntambara iri hafi y'inzira y'ubucuruzi bwa petroli yitwa Strait of Hormuz. Ibiciro bya petroli bikaba byatangiye kuzamuka ku isi kandi iyi nzira ikaba ari nayo inyuzwamo hafi 20% bya petroli ikoreshwa ku isi. Bityo gufungwa kwayo bikaba byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi. Nitwa Bonviva. Iyi ni Kingdom JBTV. Reka tujye ku myigaragambyo n'imvururu mu bihugu byinshi. Nyuma y'uko habaye ibitero muri Iran, imyigaragambyo yahise iba mu bihugu byinshi harimo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Clash, muri Pakistan, ahangaha habaye imvururu ku biro bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Abantu benshi barakomereka, abandi baranapfa. Dore impungenge z'intambara nini. Abasesenguzi bavuga ko iyi ntambara ishobora kuzaguka igafata ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Niba ibiganiro bidatangira ngo habeho guhagarika imirwano iri hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Uzi ikintu ngushimira ni ukomeza kudukurikira kandi byabona byiza ugakanda like. Iyo utakoze subscribe ukanda hasi kugira ngo ibintu byose ujye ubibona. Nitwa Bonviva. Iyi ni Kingdom JBTV. Ugira umunsi mwiza. Mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ry'urarihorana.